nu qaba rabbi wara waan faayidaa qaba rabbi wara dalagu no hagodu azanati jirani leeda wallahi duwar bi odbanne waan faayidaa qaba caala maaliif waan khayri qaba wara waan akisi dalagu rabbi no hagodu baliyankiya hanga nama takka itiyaanne dhiiro wani kunu fayyadamo nun fayyadu jenne addababachunis dirqama ilma namaati garu warre nama zallamtanii seeri nama gootanii nama dhamaastanii yookaammoo hinaafa nama harkatee yookaa jireenya bareedaa jiraatu jireenya isaa akkamitti naayettanii yaaddan rabbi zayyaa isiniif haa kafalu obboleeyyi dhugaa rabbi dubbanne zayyaa rabbi isiniif haa kafalu warri nama zallamu feetan zayyaa rabbi isiniif haa kafalu zayyaa rabbi isiniif haa kafalu rabbiin ilma namaa kan hunda beechuu sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiitu seeriin ni hidhamte garuu rabbii tokkichaatu waan san itti qeebala yookaan irraas fuudhuu danda'a malee ammoo waan bu'aan qabne warreen seerii nama godhanii seeriin faa nama zallamtan rabbi irraa sodaadhaa ilma namaati miti jiruun duniyaa waggaa waa xushura jiran kan irraa fuudhamtanii baruu duunu kana jettanii nama miidhuudhaaf yaaliin goyinaa abbaleen kiyya wallahi jiruun duniyaa gabaabduudha warreen nu zallamtanii jechuun miidhuudhaaf yookaan aarifoo fi ayyaan zallamtanii isaan akka isaan wal midhan gootan rabbi irraa sodaadhaa ilma namaati miti areechuu fi tanaasaaniitu naangee malee anti alhamdulillah nagaan jira haa ta'u amma bultiidhaa rabbumaatu namaaf qajeelchaa ta'uu baate immoo nama waliif ta'u rabbii waliif haa qajeelchu nama waliif hin taane immoo rabbi nagaan adda haa baasu isiniin jaabbaleen kiyya akkasumatti warra kiyya cinqamtanii yaada jechuun miidiyaa irratti waliin baafanne yookaan yuutuubii irratti waliin baafanne isin jirtan yaada amuroo dhageessan rabbi isiniif haa guutu akkana har'a gammadee kanatti rabbi isin haa gammachiisu ana caalaa rabbiin isin haa gammachiisu duniyaa fi akhirat wallahi laazim hedduu takkaan jechuun alhamdulillah gammachuu takkaatu natti dhaga'ama gammachuu ta'a gan as deemtu taatu hin beeyne gammachuu ajaa'ibaa takkaan natti dhaga'amu jira takkisitti isin jaabbaleen kiyyaa maaliif gammachuun ani qabaachuu abichi sun taane namni keenya hundi ka gammaduun fadha kophaati gammaduu sun taane akka namni hundi gammaduun fadha dhugaa rabbi dubbanne takkisitti obboleeyyan kiyyaa rabbiin isin haa gammachiisu yaada amuroo dhageessan rabbi isiniif haa guutu warreen du'aa hin feene isin jirtan fikkaa viidiyoo mushaakilaa hedduu hordoftanii viidiyoo immoo khayrii isinii qabdu hin hordoftan waan akkasitti hin beeyne hunda akkasii waan khayrii qabu rabbi nuuf haa godhu waa hundaa waan khayrii qabu irra caala waan khayrii qabu rabbi nuuf haa godhu obboleeyyan kiyyaa takkisitti obboleeyyan kiyyaa isinin jaaladhaa haasoo isin dheeradde gammachumaan qabuuf hinga haasoo addaan kukutuu dadhabee takkana isin jaabboleeyyan kiyyaa hedduu takkaan isin jaaladhaa yaa oromoo sin jaaladhaa kayyaa oromoo sin jaaladhaa anuu si malee hin qabu mee eenyumaan itti himadhaa haya gammachuun teessanii gammachuun tiyyalee gammachuu teessanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordoftoota fi kabajamtoota keenya qaalii fi gaarii namaa baga nuuf jiraadhaa waggaa kuma caalaa isin jaaladha. Arragaa maayii nuuf jechuun gasa yenoo lamoo anis gaa ilmi namaa kun waggaa yeroo hedduu taa'uun bu'aa takka namaa kan qabu jeetiin aarifoo keenyallee jechuun mana kanallee tolchee aarifoo keenya fuudhuun barbaada saniifuu hottu na fuusisiin jaanii waan inni jiru na fuusisamoo nan fuusisu ani hedduun isaa cinqamee hanqa ayyaana jechuun akka ayyaanitti illee walitti deebiin dirakkadhee hedduu ture inni gaafa akka dalagaa jira gaafa inni dhufee manaan akka tolche kana quban qabu maa akka mana tolchite naan jaa aarifoo arra fuudhuuf hin deema na fuusisuu qabdaan jaanii waan hin hanja'u viidiyoo isaa irratti walitti deebina takkasiitii gaabbaleen kiyyaa hedduu tokkaan isin jaaladhaa gammachuun tiyyaa dhugaa rabbii yoo dubbanne hedduu takkaan argammachuun qaba tiyyaa shiixaana sanis rabbiin nurra hambisee jedhi tiyyaa shiixaana sanis rabbiin nurra hambisee alhamdulillah dhugaa rabbii yoo dubbanne akkisin du'aa hin gootanii jechuu alhamdulillah fayyineesi namni waa hedduun namarni geessi akkamni irra geessi yoo jettee khayrumaaf rabbii jechuun ilmi namaa tokko quraana warri quraana mana isaa qabdeetis quraana illee ni qabna alhamdulillah khayrumaaf waa hundi khayrumaaf jennee jira garuu immoo baleenqi tanii si dhaamu warri nu hordoftanii du'aa nu gootan subscribe illee hin dagatinaadha
subscribe nu godhadhaa, like share nu godhaa, nu bira dhaabbadhaadha. Arraga aruusa khiyyaa taphachiisee isin gammachiisuu isin bohaarsullee ni danda'a. Akkasumatti hedduu takka isiniin jaalladha obboleen kiyyaa. Kayyaa Oromoo maaliif na jalliftaa ani isiniin jaaladhaa. Maaliif miira gammachuu takkaan qabaarraan tana maaliif jettanii obboleen kiyyaa karooratu maddee arra bultii jaallachuun dhugaadha. Namni tokko bultii jaarratee hireen nama jallachuu uuma jiraati beekaa kana. Maaliif hireen jallatti? Amma eegaaf asirratti amma fakkaanniin fudhate lafaa kaamiti haasinni hedduu jira kalafaan akka hedduu jiraachuu danda'a. Takkasitti garuu ani fuudhuu deemee waa aarifa fuusisee aarifa fuusisuu aarifa ayyaanumaan fuusisa jeetii yaada. Ayyaanumaan aaritti aruusa godhaaf jeetii yaada malee yaada biraallee yaadu. Maaliif jettanii garuu piraanqii adda addaa waan ajaa'iba irratti dalagee isaanumaan fuudhuuf hin deema jee anammoo aruu iidaas deema yaada jechuun manuma keetu zanaaf taa godhattee tolfachumaafu jeetiin gaa ani yaa injiti hedduu jira injiti san isiniifin immoo boodarra isinuu agaraa deemtanii jeetii yaada ibsaadhaa nama hedduu affeeradde aboo arraaruutu xiyyaa koottaadhaa jeetii nama hedduu affeeru jira waan isaanii naan jaan walumaan laallaa maaliif jettanii garuu alhamdulillah gammachuu takkaan natti dhagahame maaliif ilmi namaa tokko hedduu rakkachuus ni jira. Ana alhamdulillah mucaan kiyya na rakkifnee garuu waan takka jechuun rabbii galannee haa ga'u. Obboleeyyan kiyya kan biyya hedduu jirtaniis rabbi duniyaa fi akhiratti rabbi sinaa milkeessu. Obboleeyyan gaarii namni qabus jechuun waa hundaanuu akka obboleeyyan jechuun obboleeyyan kiyya jiru obboleeyyan haadha takkaa jira kan rabbiitti jira jechuudha. Obboleeyyan rabbiitis rabbi duniyaa fi akhiratti rabbi sinaa milkeessu obboleeyyan kiyya qaala. Haadha tiyyaadis rabbiin duniyaa fi akhiratti rabbi sinaa milkeessee rabbiin milkii jechuun gammachuu sifiraa uuman qabu rabbi sinaa milkeessuun isiniin jaa. Wallahi hedduu takka arga gammachuu qaba dhugaa rabbii silaa xabadhee caffaree isiniin gammachiistu jedhi yaada. Gitaara fitadhiitiin gaa isinii caffaran taane. La 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 kam sebekerek bekoru kastai kamakalai kerekasta yamai korokolo bakastara nasai nebekarai kerekalla kammo korokosta yammas kamanu kondugorosta lekerek shampai jafarasta la 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 can la 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 akkasumatti gaa isiniin bohaarsiyeetiin yaada ajaa'ibaa qabadhee dhufee warreen gaa maaliif nuti taphatte yookaan maaf nuti taphatte jettan ani gammachuun barbaada jiruu tanarraa jiruu gammachuu jiraadhee rabbiin guddoo isinii kanneen jechuun gammachuudhaan jaalalaan isinaa jiraachisa obboleeyyan kiyya wallahi laatiin hedduu takkaan isin jaaladha maaliif jettanii arree Oromoon silaa kan wal qabannee wal jabeeffannee waliif yaadnee akkana wal bira jiraannee asin jiru rabbi ka guddaa jiran dhugaa rabbi dubbanne wallahi takkasitti obboleeyyan kiyya hedduu takka jechuun wal bira dhaabbannee waliif yaadnee dhugaa dubbannee waliif yaadnee waliif gammannee jiraachuun keenya dirqama keenya arraas borus dirqama keenya isin jee obboleeyyan kiyya garuu hedduu takkaan isin galatoomfadha wallahi hedduu takka naaf galatoomaa yoo dhugaa dubbanne warri namni galata namaan beekne galata rabbiin beekuu jaa ani wallahi hedduu takkaan isin galatoomfadha obboleeyyan kiyya maaliif nu galatoomfattaa horii naan gettan jiraachuu dandeessan wallahi Oromooti hedduu takkaan isin galatoomfadha naaf galatooma galata guddaa akkasumatti warra kiristaanaa warra musliimaa waaqeffataa hunda keessanuu isiniin jaaladha obboleeyyan kiyya hedduu takkaan isin jaaladha marraa takkaan isin jaaladha akkasumatti bakka jirtanitti fayyaa jiruu bareedu isiniif hawwaa ani aarifoodhaan gaa yoo aarifoon dhufe irradda waleetiin jira hootu jeetiin nafuusii jeetiin jira angaruu isin bohaarsee gammachuudhaan maaliif jiruu addunyaa tana tabaru ganama irraa dhumne yookaan irraa duunu tana gammachuudhaan jaalalaan jiraannee barbaadna malee
hanqawoo namni siiriin godhee siiriin garaa baasuu dandeessu insha Allah dandeessu wallahi dandeessu siirii miti dandeessu siirii jechuun yoo qalbii namaa taate yoo hammiidhaa taate malee siirii waa takka nun gootu yoo quraana jechuun manaas ni qabna telefoona keessa illee hedduu qabna akkaataa itti qaraan jechuun guutti illee yoo duraan baruu baanne illee amma barannee jira warri siirii nama gootan waa takka nun gootuu dandeessan tan abdii qaba ofirraa yaada sammuu isaaniitti tiyyaa sheexaan atilleen tanii si dhaamu sanuu mana faamiin agarsiisaa itteeti harkaata goota faamiin alhamdulillah dhaadannoo keetiraa dhiiseeti taa'ee gammachuudhaan caffaraa taphachaa du'aayee godhaa akkasitti gaa obboleeyyansaa bu'aarfachaa jira ati if nyaattee mee waan biraatii miti fuuluma safarraa banii namni ati nama immoo sheexaana addaanuu naaf hin baane dhugaa rabbii dubbate aarifoon na fuudhettee osoo lafaa koon taane aga aarifoon summii si nyaakise lubbuun dhabamte maal taate ni duute moo as baatee leen dubbanne takkasitti obboleen kiyya sheexaani gaa rabbi nurra haa qabu sheexaana rabbi sheexaana sanirra haa qabu egaa aarifoon akkas godhe nillee hin deebine akkasumatti ani gammachuun tiyya gammachuu teessanii ani fuudhuuf hin deemaa du'aa naa godhaa isiniin jaladha obboleen kiyya maaliif yoo dangaa hedduu takkaan isin jaladhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaliif namni nama jaalatu yaada babbareedaa isinii qooduu fana malee yaada malaayaanii waan hin taane isinii qoodee yookaan isin rifachiisuu hin faqu dhugaa rabbii dubbate gammachuu bichiin barbaadan gaafa akkasuma godhanii jechuun ifiin ajaa'ibee fi xiyyaafuu giseen daaraa nyaadhee akkasitti rakkadhee cinqamu sanii hedduu takkaan rakkame dhugaa rabbii dubbanne garuu ajaa'iba taate anuma akkana ta'e jeef ajaa'ibaa ture. Warabbii dubbanne garuu alhamdulillah rabbiin harka bal'aa qaba tartakka akka hunda si godhee akka hunda si fayyisuu danda'a rabbi galanni haa ga'u alhamdulillah takkasitti obbolee kiyya muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa ortodoksii hunda keessanuu isiin jaaladha maaliif jettanii nuti amantaadhaan waliin qoonnu amantaan tana baati ani muslimummaatti qabadhee jabeeffachuu warri amantaa namaa yoo ta'e amantaa namaa laayitee illee dhifeeggannoo godhaadha. Taraqee ittiin nuti namni keenya wanni gadii namaa wal goonuuf wanni akkanatti cunqursinee yookaan ifmiinuuf wooma akkanaatiif takkasitti obboleen kiyya gammachuutti jaan isinii qoodiyyeetiin ka'asiin isinii dhufee ganuu aruusni dhufuus waa hunda bal'inaan waliin laalleeti faamiin dhiiru akkami fuudhamoo hin fuune jettanii warri na hordoftanii jiraachuu danda'a. Yaadaan gaa isinii dhufuun suutaan akka jaan geessi suutaanii haanni dhahaa muraa jaan anilleen nama yookaan jechuun nama qalbii firaa qabsuuf zanaafataa jee tolfadhee tiyyuma sheexaana tanaa jechuun faamiin ilmootee guddifattee dhaadannoo naa godhaa jirti beektee ilmooti jaasniin guddifadha booda irratti zanaafataa jee insha Allah rabbiin hojii guddisa malee ilma namaatii miti takkisitti obboleeyyan kiyyaa gammachuun tiyya gammachuu teessanii na hordofaa na bira dhaabbadhaa waan inni isin dhufuun tatana godhaagaa dhiiru faamii maaliin dhufa ni fuudhamoo yookaan nama biraatiif godhamoo yookaan akkam akkamii nama biraa maqaalee dhawanii yoo maqaa deegaa natti jechuun jira miti takkisitti obboleeyyan kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan naa tura isiniin jaaladha.